Jammu and Kashmir gam'a Christian ho hel phabem kibulu na chu nana za do ding a hin azalo lai hon jong tuni kho hin zaw hitin anangai kho mo hitin chateng ta le he chi chungchang he chi thil so chungchang a hin police officer mi git jong suspend a kibol lo in he hitabanga missionary ho hil pathin na tong pathin hatsa pathin thu se ho gim gen thei thu dan kibol gen thei dan hi e hon jong ipuna jiwin tuni ho hin he chi chungchang Kashmir gam'a thil su hi neu khat ita lang nom win chuteng ta le missionary a vai kon do ho alwa pathin na to na a asat dan e ho en lam chom choma mi hin kho kitil kho na inei dio tuni khoi ina sei do dio hi china ding a hin pathin thu alu ding hi jiwin tawna to thu in pangu hitin missionary a pangzo the jong la chun missionary ho a asat dan be hi na he na po na lungthim sunga tawna be na pan jong le tia pathinin na lungthim an ho pi thena dingin athu hin nga yo se hin tawna to thu a pan la devin iketim vin hi Jammu and Kashmir gam'a hin Christian phabe bhi anaki bodowin chateng ta le police officer mi ge dong suspend anaki bolon hi chi thil so hi achi sani sim 24 October 2025 ni khochon hitabang thil so hi Kashmir gam'a anomin Kathua district sunga thil so hin chateng ta le police officer ho mit mu chang in mi nga in Christian ho hil phabe anabulu win anavo win he chi thil so mu a ato ding a bolding bol lawa mo vet tho mo jing police officer mi git ho jong chu Jammu and Kashmir police ho en suspend an bol ta win he Christian ho hil mi som lenga to na van a hilo le bus he chi chu mi nga ho chun lam le na anatin uwa na lam tin uwa he chi phana chu khat ho aki kham phana ate set wa chole asunga to mi phaweb jong hi anavo a hi tin agi se nei Kathua senior superintendent of police SSP Mohita Salma in aseina Christian ho hil ho chu hi chi gam ka ya khutol mi phaweb men ko na le tip na anei ji wa hung a hi ati nei hi chi Christian missionary ho hin hi chi gam ka ya chang mi te ho Christian sa khwa la lu ding ago veti thulam leng aza ji over kibulu na hi a hi tin ase uwen hi chi mi bulu apang mi nga hola mi khat hi he do hi in sule akiman jong akiman tan hi ama pa chu Ravindra Singh thela hin ama le aloi ho hi thilsi bol ja achung wa FIR tampi kibol khum sa jong a hi tai chuteng ta le SSP Salmajon ase ki na amo hi idang layang chu su khil bol khil anei ji zet wa hi na sa ta go na anake pingjing pe mi khat a hi din ase ne 2011 census dung zuya Jammu and Kashmir gam'a Christian chang hi 0.6% bo hi hin la phat chi dung zuya hi Christian sa kho job be mi hi pungche ki beijing danin jong akise ne hi chuting tan achi sa September hasunga chon Jammu a Samba district sunga Christian missionary hon hunamin mipi ho Christian sa khwa ala lu vetin Hindu right wing activist hon ki phin na jong ana bolovin hitabang na to na nei ho chunga action khaw ta akila na ding in administration ho hinga somna lengi na jong ana bolovin he chuting tan achi sa kum 2018 jong chon Jammu Pons district sunga Nosera Wanghua Christian sa ho job in sung alawa in ko zo se chu dalbol lin ana umovin a ho in uzong mein ana hal ha pi uvin ama ho ven na ding in khosunga chon government in police post khat ana koi lo ina hi Jammu Kashmir gam'a mi pi ho Christian evangelist hole missionary hon hunamin Christian sa khu a apuilut vetia ngo na kine hi thu tha hi pon achi sa kum 2013 fa chon
Jammu and Kashmir gam'a Muslim sakho lam kailubo Grand Mufti Basir Uddin chun Christian thim pu mi thumle Missionary School a principal apang thim pu khat jong gamsung adal na diwin Muslim te dan tungje chun thupi fatwa anapi inai ama ho hin Muslim mi te ho Christian sakho alut na diwa hin azol ve te ango na nasata abol hi chuke jong le achi sa kum 2006 jong chun Baramulla district sunga engineer khat Islam sakho akon Christian job ho la new head theita Basil ama tantre ama hi mer hello honjong anakap likit bene hitabang hi kamdang mundanga hi Christian hon na sata hi kibol gen theina hi chi jinga hi tu chung thil so se hi Christian ho kibol gen theina hi po in kumdang thladanga yong chu he chi sanga hi kho zole chungnung za hi hitabang thil so hi anom ji tu chunga thil so on nasata ipo na ro thil khata hi in hi hi mel hello mi nga en ho hil ho pathin thu se ya chi ho ai lewal pastor ho chu lam le na he ana bulu wa hita nasata he ana su gen thi wa gari sunga to mi phabet bang hin nasata he ana bol hi chi chung changa chu hitabang thil so pe na chu avel danga chu kui madang jong elowale mi jong aumlo ai di point police song tampi mai ele police on ato dinga lom bol lova Christian ho ai ja chu atho gim nom le tho gim tawen te ti a agialwa hu do na anei povin hi chi ja chun Kashmir police ho en mi gate police ho yong chu suspend an bol loven hi hitabanga hi gente gim gente tho hi agam kaya elowale mundang ngam danga he tampi Christian hon nasta gen the thu hoitan nang le ke gama wang hitabang loma hi gen the thu wang akyum po in pathin ho naw yong hi aki khele nom isal he jiwin hi chung changa jong hi imu do the chu missionary ho hin kho to sem hi missionary ho ha sat dan missionary ho tho gem dan hi ikitil kho na nom ben hi tu chung thil su se hello missionary ho tho gim dan nasata yong so imu do the adang dang chu ipi ham ita len e hon kitil khona ga lut hoiten Sundar Singh kitipa ama he the apostles of India gama ki pana thu phase phong mi khat hin ama hin Sundar Singh alo Sundar Singh ta yong khe e chi Sundar Singh thu sim hi aja khachan alung lai atong khajingin a hin khwa pakai gama na ato na thu sim ho ama hi mi tampin kitil khona anei jing wen hi he chi ama hin kho thu sim hi chomlama sedinga phalbidap warji ahin ata sa chunga sangkhol padi de chu omlo abang jingin keng kiwa lamzot a hi jin akyang chu bu bang halle songhon a na chu thisan kainel nulin aumen akyang thisan kailai ho tum dinga pam kisu phatding elevalle analai ho chu pon si ho them kitum dinga agot penahin mi khain ato khan hi hichi mi pa chon sopi nakyang hinawar hitaloham atin hela Sundar Singh adon boin hitabang ha sat gen the ka thu te kapakai zalin katha anom hle zinge ati chana ama zalin pathin iga thangba wen eche Sundar Singh in hu hingna di ta pakaya ko na amuni chon apa koma asein ahele apa chon atot danin agelin e hizongle chom khat jovin apa chon achapa chu Christian ahi ta be ahet pha chon zol theichan pho theichan a phoi nai azolin ainla jesu nung zui ahi na akuna kinung le theilo ahi dan chu apa chu asei pi zo an Christian ahi phanin ain sungmi te in ama chu polam ho agi sawin ne dia ki da ta da ho ne sa wen te chon ana thet bol tawin Sundar Singh chon apaniaw khat anejin apaniaw chu mi hau ta khari apaniaw chon Christian adal ha po le achan voting in to pi ta khat le anei ago ho api din jong kitip na anein ahin la Sundar in hechin nei logo ho chu pakai to the the hi lo dan chu anasi ni a chaina in sungmi te in gu poison adon sa on a hi le agil jang bong thuma ailova bong thum ela pam ama in
hi chi agil jang chu toilet achi na ti taute e atha na chun athal ha in ahin la pakai in athi sa po in agam na tong ding chun na sol do ki nei chuting ta le missionary gam'a achi na sung kula a hen uvin hi chalaya hen seijui mi masa pol hen khot chem chu e yel do sa le jing we nei hi chi pha chalaya atho gim laita chon vot ho a thla lu pe uvin athisan a chop sa uvin ken theina khon te ana tho in ain la sundar sim pakai adala di po ne ama hin khu a yel do the uchi pi ham sundar sing imam pakai to hle ding i macha amu po ne e ho pakai gam na to na wang chu o pakai to hle ding atam hle jingin min gen the atho chanin pakai thagawa ki pa na nejin e ho wang chu se sit zapi tai tom neu chai to le pakai to i hle pai on in chan kho sa lim pakai se lep ji ni a ki khil he jingin hi na chukit jong le mi masa pakai lengama dinga na na tong ho na tho gim ho mi him tho dia lom lo chan tho hlung jawa missionary min thang tam pi ho jong chu William Carey hi in Andoni Ram hi in Sundar Singh to sei chau cha hin Mary Slater John Patton David Brainerd Hudson Taylor David Livingstone Alan Gardiner Pandit Ramabai Joaquin Arabat Zigen Bart Bartholomew St. Francis Xavier Boniface Graham Stennis William Pettigrew Jim Elliot ama hotai lo mi dang tam pi jong aum na ve pakajin agam thim thagawa howa asa dinga ana sol ho hin ama hi na age su mi lovin asol pa lungu lam chu athi gin ana thai pi wi nei achi le alwan achi awale nawle ana to naw mun ho a dammo ve sidian gen the ha sa na tam ta an ngola amova gina ding to na ding jing jong helova aum chan ge un pathe na seile po ne hiti chun ata san nawle pakai sol na to chu mi lelong chu chuin ana tong jing ovin pa chat choi ana jong ana chang pe ne echi pa chat choi ana chang pe be ki ti yong chu zo elevale kidi lo lai joding a hi pa chat sanga se se na jo achang ve ki tile kidi joding e pa chat na chu chang thon ve taw hi jong le pa chat na sanga se na jo ya an ha tu na lai ti jo di dan hi atho gim naw hi adodi mi atam wai chanin alhagau hin khowa pakai gam ngai na anei tam diu vin thi na hop gen the ato diu jong chu pakai min zalin aki cha povin le si chu anato naw gam in agialovin vanlama ki paman ho chu lungmin in anavevin ni fat jing chang pakai se lep na phat anei povini ai le tu ne ai hoin iga si nom pe no chu pakai lengama dinga na to na hi leimin lam na vet na le van pathiam lam na vet na hoi zo hi tam zo entem le sit thua na gial le van lam thu na gial na phat hoi ji o hi phat na pi zo ki question na sata ekido diu aw men hi ha sat gen thei na tu ting le van lam thil ho in na hlep lung mong zo ji na chating ta le phau sa ding na giala pakai sei lep na thei mun ho a jong na simpa mel na lung sunga ki lang do zo hi na ti hoi question ekido diu hi so pi ho tun ven ama ho jong sei zui ai lawale thogim ta sa ana chi ma so jong hi pakaya ko na hong van til ho banga tha ni a hi po ni nang le ke banga in sunga cheng mi him an le tu ya hing mai a hi ve nang le ke jong ama ho banga pakai umpin ai chan wa van lam kinep na nei thei dia a sim a hi am hon anei tia le nang le ke jong inei thei i atile tu na hi i ho bung le in sung chale e ma mi mala thagau thil bol theina le pakai ga ma kinep na bukim chang thilo hi hem ita san naw lung thim nung vet utin ita san naw ikibul phuna inung vet de ikiti me ne hi chi go hilova bible a sei zui ho ana thi dan jong krista a na tho gim dan no pathin hel jiwa ana tho dan ho matthew ho loi chu am ho a thi dan bi chu amai hoilai muna thi ham itale ethiopia muna bolgen thein ana thu khop se nonga hi chemjama ana thau hi chuting ta le mark alexandria ama hi alexandria khopi egypt gama hi ana thi a hin ama iti thi ham itale ken thei ta ana thi hi khawa henwa
tul hanga lam le na sakol anakai sawa athi to ka asa cha lam le na sakol hi tia sa anakai sa ji oi chuteng ta luk chu ama hi ana thina gam chu hele greece gam ana hin ama hi khailin ana umin chuteng ta le zone ama hi room khopia ana thia hin khangbel sunga thawa ana kan li tho hi Peter chu evet ke na le hen jesu christa thi banga thidin kalhing zo poi atin cross exe mahin ama hi abung bulangin ana tharwen hi James ama hi fit zakhat sanga ana son thawin athi di lo pane ana voli thawin choteng ta le Bartholomew ama hi Nathaniel tin jong khe in Asia gama missionary khat jong ana hi in ama hi Armenia muna avun alipwa ana thaw hi Thomas ehet ma bang ama India gama ting chai ama ana suli hi Paul chu AD 67 laya leangilo neru in room khopya alol na tan hi chuting tan adang dang sei thei tampi jong me hin tua hin sei chang ho hi ga ge lew hen ka so pete ho sei ju ha sta na thu dan ai le wale missionary na ton ken the na thu dan ho kitil kho om dan so pu na om dan so tu laya nang le ken pathin i ho dan in to dan hi mi thu dan mi pan la dan to eni akibang nam ti ivel vet di hi hi chi ja hin igam sunga missionary tampi yong mission field alawala fil na tong tampi yong ine uven hobung mi tampi i chom ve hitabang pathina tong na kipido pastor evangelist missionary ho hin ngai sang na ngai nat na ki thupi na atha ba lungsit na ine di hi chuting ta le missionary akal sung pathin hola chap na tong ho zo sin jong achi sapa na se ju thu dana ki telephone na sata ine dio chuting tar hobung mi te ho en jong e ma ki pan do zo hi jong le a ki pan do hi eto sot na zalwa taw na tu ai pan dio ha sat naw hi e het pi dio hi jinei chane yong dio aji te to lungmunga man lova pathin thu ho sa thagaw mang thai ho sa hi ta wa akal so mi tam pi hi ti hi hobung mi te ho en missionary hin ho to sim hi e het dio isu me lo divi ikitim min hi vanoi le se chong hi itil ke chai ding ham akhe po in dam lai sunga izo chana pathina tong chi ding ikitim ben hi missionary ho pathini phatheina bo hen lang pastor reverend evangelist dang dang ho jong ho hla cha ho jong pathinen na umpio han lang hobung mi te ho en jong elung thim sung wa pathin na tong ho ngai na atha nei chi ding in pakar min ikitim ben angai zo si pathinin phatheina bo taw han